phone ngo no to ma pictures be videos hal di lu akwamni Tecno Camon 50 Pro ngo ma la feature shale aqua mode zungo den ka tientese Sango umpa activate la aqua mode na activate shambon aqua nyola a cameraman ayo a cameraman nage ka alle anye 3 lines shall click la 3 lines ma de ye menu shall na anye aqua mode puni ka click ay click dan activate aqua mode ay boni angma picture ay ndi la volume up ma ami bona take a video ka de volume down I take pictures ma mi videos ma nake. I am dehla power button ma ngba kama 3 seconds. Ka de make noise share. Di yan cheka ko shanga be speaker na man the charging system ma. Be lo shapolo kwam no to be karajina. Picture shanga nang mama de bon de me video. Tecno Camon 50 Pro mo feature spam. Chambang comment section mane am warni abang feature share next. Yule mora da mo video ngo so anyi pa ma ka like ka share ka comment ka repost din yan char pa bang bang ya ka gbanya ampa